Chamamos ao outro parvo para facer algunha lorita llana. Vale. Sí, diga. Son eu. Ai, bueno, si eres eu, entonces xa sei quen eres. Iso mismo. Ves aquí e facemos algunha lorita llana? Sí, home, sí, pero vas ter que esperar que veña de camiño, que tengo que ir a, bueno, a un sitio a facer unhas cousas. Bueno, pois espero. Vale, pois vou ter que ir no coche. Pero se non tes carne. Que non teño carné? Oh, eso dilo ti. Me cago en Madrid. Vale, home, vale. Veña, despois. Vale, pra casa. Bueno, este non ven, irémonos para a miña casa ou algo, non? ¡Pra casa! Well, you heard those diesels rolling, those Friday nights out bowling, when he's off for a 12-hour lay overnight. Pero que pasa? Que vamos todo día esperando por ti, que nos ibas a buscar que non sei que historias, e tú na miña casa. Ai, trouxeches a un amigo. Ah, bueno, home. Montade aquí atrás e xa está. Joder, non é para tanto, veña.